Abisua mwakwaba se ugusua na dan den nyina wo share Bubi Ansa Media ewo YouTube and afi Bubi Ansa Media so ewo Facebook. And asema ye ba beka no ayehi ewo Ghana ha nyina ne se US Vice President Kamala Harris oba Ghana ha yi wo share tight security a ode baaye na wo share ensem anipa bi mu ka se said the security no esia be search Ghana mpanifo anase yankase security na ewa ha no omo ankasa abe search omo ho ahwese bibi wo ho a enhame omo vice president na ebi mu enti ase se omo ye ne sa yese se wote ase ne se wo hwa video ni nyina ye den etwabu yese se wote ase ne se Ghana ye ni USA ye ntem wa anase in terms of ye military power no eso economy chese ye men omo baabia bibia mu ye men omo enti se wo hunu se omo president so okoba bia omo bebo no ho ban sonko Kennedy president bako Kennedy JF Kennedy obi shutu no kunu USA ono nkasa nam ne country mu no akrofo eden anase nkrofo bi ebo pa anase omo shutu no kunu enti efiri ho no omo form security sem yeden eni agro ehokro omo bo omo ho ban no mabaga na ha ese se wote ase se Vice President Kamala Harris obae no asojafo a na kan ho omo bae krade omusa omo no wo ponase omo submarine mu ewo ho omo military bases across the world omo ready no omo follow omo Vice President say baby obedru bia omo hwe omo screen omo hwe no wo so baby obedru bia omo hwe no wo so enti omo form security semu ni agro enti sa wo hwe video na etwagu na baby omo bia omo search we your hene o we chief imam we dikro we hwan o omo search o bia omo search if we say omo security sem no omo fa ni agro ye wo Ghana ha na omampani Akufo-Addo okoba bia no kuta na kunya okoba bia V8 ba ko na kunya sim okoba bia no kuta na kunya okoba bia no kuta na kunya ebi mu ntia sesa den na president no okuta na kunya na ode yede ode nante enso wo security expert bia be ka cho say eye me Bubi Ansam nim say eye because akunya wo betena so no nim ade e wo so according to Koku Anyidohu o say omampani dada John Dramani Mahama okoba bia na kraman eka no ho kraman no bia na oye ohiahia ho se obi di bomb anase enioma bia be hye wa betima hame Vice President Mahama ni na security ba politics nti no yete ho a na ye kasa saa na obai na odi we na ye search na ye security oso chen enti esese wo search wo because onim de waye na onim enioma wo machine kuta na ado search no ono de kuta na ye powerful chen wo de no obi betimi di bibia ba wo entimi wo machine o de search and o de scan no entimi enhu saa de no but no machine de behu enti de omba ye so mo search ya police fo omo search mpanifo nana no mo mpese omo kohu na no mpese omo kochia ni nyina me Bubi Ansam gitum and every security expert bia so we understand so henkasie bi ko ba bia anam di kaka se Ghana ye ni USA omo so chen bibrebe so henkasie bi ko ba bia ono ankasa he or she is responsible for his or her security and say me fa ne say yewura AsanteHene na Asante mewura say okọ ba bia oba ohini bi ho a ontwen se wo security na emo no ho ban wo no wo ba no the soldiers ene enkrofo mu nimde na eba enti nya wo na abebo no ho ba no aboa no ho na oba wo Vice President no kasa de ba nyina na ekasa na Air Force 1 ho ehye lubricant ni mu ne chopper helicopter na ode ne nam ho ni nyina no na ehye saa Air Force 1 ni mu me cars bibia na medical ka say soldiers a omo wo submarine mu e wo ponase ene omo wo military bases across the world a omo monitor no say na me mfa saa ma oko asumdwem na emede say bibi e ha no kunkuron
fighter jet ebe fly ukrom ha no ye be dwane enti omabo omo hu dada enti eye good say obi e ba bi abebo ho ba e good say wo bebo ho ban na won fa security enfa ni agro wudi agro agro be di what I say ha enti eye say omompani na nado anko kufa do ko obi ode na konwa ko hwe say wo hwa simpie sa platform na ejina so no ni nyina ode ne de bai podium na ejina so ni nyina omo na hihye papa bi a oka omo ben no ho kire say sa kente na omo de decorate ho ni nyina no mo hwe kente no sa kente ni nyina no America fo no na yeye enti omo ye ayi omo form security sem ye den eni agro ba ye politics ne se bio bibinti na edidi agro obi nim de oba na obi nim adwene woni trim say obi ama no $1 million obi di $1 million man say the bomb ko se on sisi a lot of people will take that money and take that bomb and get closer to the vice president. A lot of people will do. That is why they don't trust anyone. And so you have to understand the course you have to understand. What I say, security there the best. You have to protect yourself because nobody will protect you. Thank you for watching. Thank you for watching Bobby Answer Media on YouTube, Bobby Answer Media on Facebook. Keep on sharing. Thank you very much.